وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Insan, čovjek, uči ili klete sebe na našem jeziku. Uči kletve protiv sebe kao da uči za sebe. A insan je zaista brzopleto biće, požuruje, nestrpljiv. Ovdje su učenjaci imali mnogo priče. Da li se ovo odnosi na insana kao biće ili se odnosi na nevjernika? Od Ibn Abbasa i njegovih učenika i brojnih drugih ashaba i učenjaka iz druge generacije protumačili su ajet da se to misli na one kletve koje insan govori ne misleći to. Na primjer, da Bog da crkvo, da Bog da ovo, da Bog da ti ovo, da Bog da ovako, da Bog da onako. Pa kao da ajet kaže, kada bi Allah odazivao se na sve to što insan prokune sebe i prouči protiv sebe, požurio bi, znači nestalo bi ga prije nego što je zaslužio to. Ali Allah dželešanu iz svoje milosti takve dove, takve kletve ne uzima i ne odaziva se na njih kao što se odaziva na dove sa hajrom. Nije preporučeno kod nas u našoj vjeri da čovjek kune, proklinje ili da tako neke stvari radi. Nikako. Čak je poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kog je zabilježio Imam Muslim kazao da čovjek koji puno proklinje, koji puno kune, koji puno to radi, izgubit će na sudnjem danu nagradu šehadeta. Neće imati pravo da se zauzima za svoje. Jer će mu biti to oduzeto zbog toga. U drugom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam je upozorio da čovjek ako to radi, može se dogoditi da potrefi vrijeme kad se dove primaju. I da bude stvarno primljeno to. I zato taj običaj da čovjek, posebno roditelj, je kune, proklinje i tako dalje, to je strašno loš običaj. Jer čovjek nekad ga zadesi u toku života neke musibeti, neke nesreće, nemaš pojma odakle to. A možda je neka kletva, možda je neka dova koja se ispunjava nad tobom, a ne znaš ni ti. To je s jedne strane. S druge strane čovjek treba da se trudi da ne radi stvari, da izaziva druge da ga kunu. Pogotovo ako je osoba mazlum. Ako je nepravda učinjena. I ima pravo da joj se primi dova, to je jako nezgodno i jako ružna situacija. Čovjek bi trebao da izbjegava to,